formar, asesorar a afectados de esclerose múltiple e a cuidadores, así como ofrecer servicios de rehabilitación que son indispensables para as persoas afectadas de esclerose múltiple. En concreto, en ACEM, neste edificio, nestas instalacións, estamos ofrecendo un servicio multidisciplinar, un servicio completo de rehabilitación que abarca dende logopedia, fisioterapia, psicoloxía, etc., traballadores sociales, etc., como digo, para os afectados de esclerosis múltiple e as súas familias e os seus cuidadores. Teño amigos que lle afectou esta enfermidade e te toca un pouco máis de cerca e entendes tamén o duro que é convivir con isto e o exemplo que nos dan de esforzo e de tirar pa diante, non? Eu falaba con Julio, que me recibía con unha sonrisa enorme e eu admiro eso, Julio, sabes? E entonces, bueno, se se pode botar unha man, pois bótase. Construya y equipe su vivienda. Los materiales los ponemos nosotros. Con Crediasemaco podrá comprar todo lo que necesite y pagarlo hasta en 12 meses sin intereses. Crediasemaco, un servicio de la Asociación de Empresas de Materiales para la Construcción de Galicia, en colaboración con Abanca y el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo de la Xunta de Galicia. Busque los establecimientos con el distintivo de Asemaco.